Okay. Uyakwazi ukushaya umuntu ngezulu? Mina usonzile eduzane makukhona lokuphethe ebhlungu kube ngophethe ifakade. Phela uZulu akusini for le difficult. Yeah. It's something that oyifundzako la kamhlaba bayakufundzisa nje ukuthi into kanjani then bese uyayithi ukhona ukuyiphatha leyo mfolo. Does this izwe can make you go crazy? Yes, they can make you go crazy. Tiyathathwa nje TV mix netingubo telihlanya hambe siye emathuneni mekhona mithi yakhona leti 70 sakho sifike sicele lapha sihlabele imbuti lemnyama. Uyabona? Gone. Even if ngathi umuntu ufuna utshonishile kufike kuthatha umhlabathi la nishoshe khona uthathe lo mhlabathi umixwe netive nale mithi lengisho netinye izinto takho lo muntu ngidombona into phambana ngekhansi kanti nguye lo muntu wayinishonishile lapha. Tsholo ukuthi siyahamba each and every time makabona things awufise ngathi anga breaker in simply because wahamba wayongena emntini lo wrong kwa 70 umhlabathi wafaka etiveni damshaya.